Kia ora tātou e te whānau, kia ora koutou e te whānau. E noho mai nā ki o koutou a whare, e whakaorongo mai nā, e titiro mai nei ki tēnei o ngā whakāturanga. Nō reira, ngā mihi nui ki a koutou anō, anei tō tātou waiata, he Waiata Kiinaki. He Kiinaki, he whakamātautau i a koe, ko te hia te rā, ko te hia te kaupeka, I roto I tēnei waiata. Nā māua, ko taku kaiako, he pauako ia, ko perenara te tewe, ko heimona winterbin. Nā māua me ngā pia o te wānanga I tito, I te tau 2005, kei te kura te reo maioha ki o taki. Nō reira ka mihi nui ki aia, me ana tamariki, me tōna whānau, me tō mātou whānau a te ātarangi. Nā rātou hoki e nei momo akoranga mā te rākau, hei whakatipu I te reo, I wainganui a tātou e te whānau. Nō reira, nei aku mihi kia koutou, e mihi ana, e mihi ana. Nō reira, anei tō tātou waiata, he Waiata Kiinaki. Maramataka Māori au e, nā ngā tipuna e. Maramataka Māori au e, nā ngā tipuna e. Ko waingara, o te wiki nei, ko rahina, ko rātura, apara pare, ko waingara. O te wiki nei, ko rā mere, ko rā horoi, ko te rā tapu. Ai, kei te pai, ko e ne ngara o te wiki nei. Taukiri e, he aha te kaupeka, ko pipiri, he aha te kaupeka, ko hongongoi, he aha te kaupeka, ko here turi koka, he aha ngā kaupeka, o hotoke, ai, kei te pai, ko tēnei te wāhanga hotoke. Aue, taukiri e, he aha te kaupeka, ko mahuru, he aha te kaupeka, ko whiringa ānuku, he aha te kaupeka, ko whiringa ārangi, he aha ngā kaupeka, o anga, ai, kei te pai, ko tēnei te wāhanga kohoanga, aue, taukiri e, haki hea, he aha te kaupeka, ko haki hea, he aha te kaupeka, ko kohi tātea, he aha te kaupeka, ko hui tāruru, he aha ngā kaupeka, o raumati, ai, kei te pai, ko tēnei te wāhanga raumati, aue, taukiri e, poutu te rangi, he aha te kaupeka, ko poutu te rangi, te kaupeka, ko painga whawhai, he aha te kaupeka, ko haratua, he aha ngā kaupeka, o ngā huru, ai, kei te pai, ko tēnei te wāhanga ngā huru,
Au e, taukiri e. Maramataka Māori au e. Nā ngā tipuna e. Maramataka Māori au e. Nā ngā tipuna e. Oh, nā ngā tipuna e. Tihei, Maori ora. No rere te whānau, a te wā ka hoki mai koutou, ka titiro mātou ki tēnei, ki ēnei, ngā wā o te marama. No reira, nau mai, hoki mai, a te wā, ka ako mātou. Ka kite. Kia ora koutou, thank you for sticking around. I hope you enjoyed that one. Some people say to me, why do you use those kupu? That's not a Māori calendar. I said, well, we're in Aotearoa. That's why I use it. And I like to offer he kupu Māori and share a kupu Māori to support that calendar. In the next video, we will look at the 30 lunar phases as our old people saw it and how some people still like to live their lives today with a season, a reason and a purpose for everything. So we will look at ngā wā o te marama. Still warriors, once were gardeners, and looks like we're coming back to that way too. So take care everyone, and I'll see you here. Hei ko nei rā.